y example y the soup check had no answer ies numbers then answer khacha cherries a box of cherries ra cherries mangbo is a ma box na ni ga so cherry box khang shi then city yeah cities ra cities get like the which page to thonyu ra kesa chikti city sha yesa mangbola ies ke ya cities ra di dikshi chader kese wal chi thamad la y yu baina ies ke ores mangsila tinga thare nenga ni jang ta khol ra plural cups la kesi f ta f e yu baina ngonzo kharne ngore v e s ngores kesi thadla y yin baina chi ti tadi min chi la korda nikasla ngonzo mansi sudu sambala i e s ngores ra di diwache ta exercise in the count and write the names of the items in the picture the picture na la chi che ani items la jumala chala ri la khora chala zo yi mean to show us write the names of the items ra thanga chi che ani chala zo mean to show us peche na anjola potato khajudo di potato yi ba che ra ya di alu de yi ba che so 12 potatoes a box of cherries ra del cherry da chinyu ganjum ma wo shimbuja di shindo ra ila a box of cherries ra box chic ene cherries de manze shawra humang boira dinashi khare rangula chigni sumshinga took 6 bottles of milk lana disare and water lana disare kewache ra 6 bottles ra of bottles is spelling hare yes ra bottles and the of milk karla then 2 plates then 2 loaf later and page de la loaf la we use kana ko doctor da pieces rim da l o a 2 loaves da manzi charo ko ngune f re ta ding anjo manzi so na vs charora 2 loaves of bread ta di khardo 2 boxes lana dishara shamba khari hagomna 2 boxes ya boxes is spelling hare e extra dine dikhajudo chigni sumshinga tu dinge gu ju juni doshto 12 cups ra 12 cups 2 balls ra ball di spelling di kayeto le ranzo balls di s kya ra balls dine anjala dikhadu tadi cups je dikhare na mug is ra mugs ra mugs so gil this symbolize so one pair of scissors la di chamzi rede ine ko khadu na mangji chade khala na kola dini do didige ko khore scissors ra mangji chade spelling sama ke la jo thapshi chenda dene niwadi underline the nouns in the poem and say whether they are singular or plural kare tanda ninga de nalola ani chik dinjola underline chi shows mean dinjola ra underline na wal thi the show and konjo singular in s thi show plural in p thi shows pechena 2 little sisters p do s do when walking on one day ra ani pinja phu mochinjuni droshin bare s ni mashila partly for exercise partly for play karta kharsha dware choji ne kuni la loje ja dware choji ne kuni tsme ja dware is ra partly la de chuchi chashe rojla laura then they took with them kites and which they wanted to fly that did not call this means kites let lesa that the khardo s da p ra to sine ke in the wall then a big centipede ra dayan khonzo khari khiore shoje khiore sti koran tangye thores ra dine khare centipede lana bukang kangge lage ngzo bukang mangbo yongi cha di ani chimbushi ra a great butterfly ani butterfly chimbushi ra then up in a moment the kites floated high and this yela khasa shoja din nam la phirsons like dragons that seem to be touching the sky khadodlana
pede dugna dushi and namla la ta namla thu na shigi ko phir sons ra ladu jambala ta kai di khari huni shoja di chi khari sogore chi centipede ra di ta da budisore shemba di shoja di chemale su do huni hondela ra ta na minsi ta di minsi mangzila pi nyungzila chichila sk da gelas underline chin ra ye game ye pechi tan swa de na dene complete the sentences with the plural forms of the nouns in the bracket. Ogonda dinala tadadi nyinga tinye a Chinese nursery rhyme da di tinye di kasa konzo chimbazna lengyor to kare Chinese kasa di yami yi ani nursery lana puchunju di ka la cheto konzo nyinga thi do ateli chires. Complete the sentences with the plural forms of the nouns in the brackets. Ani chirun zo konsho hosra minsi yani kare guna yegyodun zo pejuchiche de kare plural form ra mangzi inke she plucked some apples ra the apple de kare anzo mangzi sur apples from the tree korangi ani morangi ani shindone apple khashish kosumus pluck la na ko ra Prem bought 4 tooth kachore brushes ra and prem ki kare nyore brushes toothbrushes so to shinyo sons they are 2 tomatoes in the basket. Rush the tomato shnidos. She carried boxes of and katire to the market. The killings chandara. I filled water in all the dash ra kate. All the lazama mangzi chaza glass mangbo yuba hakosa. I gave some milk to the 3 dishimti papirta. Da ka tangi ganzu rule jaimba. Kestala why by now Karinangure, the chechra. Kitruda papilera. The dash looked beautiful. Ra Chemaledin zola, the Chemaledin zo, Injimuyores lady, Chemale lady and wire door sometimes. Then he fixed 2 dash on the wall. The shelf shelf the F into Zambalang and Zukarisi or among Zidi, Langidishini Jambas or the Nisambala Shash, the Gillings Chanda. The next exercise for the count and write the names and numbers of the different items of the furniture in the picture. Furniture la na nangche le da hansa. Nangche zongsa de la furniture ra. Zongsa me da. Chidang nangche ri la de le ra. Furniture la ra. Zi che count la na zi wa ra thanga zi wa che. Zi ne ani mean tishwas. Ani kare number of the different items. Ra dia kare mandra yi changma di pari na yekyo. Ra tangbo drashina khazudo konzola 8 chairs ra dila chairs these ra 8 chairs dila khalore stool leta ye de chisha gela inzo mangzi tienda STOOL stool le de gabla nesa mengyo ro yang se kora to has kupchu se chupu dila stool le ra tadi mangzi gela inzo cheta thanga che sama gela chenda di khardu jingni sumche adi khardu kabut dinane dimiro also kabut sishana disarwa cup boat ra dinashi di khardu sofa gilan hakura dinashi di khardu desk da ra lapta khadun chona desk le ra di la desada dini ga yesat desk la chomen jeti desk ta mansi gilan samta ta desk the table da the table shi dila khare niti bed la na disarwa disamashi ache then ngawadi change the nouns in color to their singular or plural nouns that is sono na yosha bet sidinzo kotada je de mara mangzi tizala nyungzi tishala mangzi tishar tadi khalare yuwatang sho as minsi dinzora sunda na yope minsi dinzo yuwatang sho dia kharana la quran se gi chisi na la re mangzi na kagirem batra patient the thief put the jewels in the sack ra the thief led mangzi je so wa ina tanda la thief le chi le kho chore ni le kho chora tanda sidul ta pave chezang anzu gi de mangzi na so wa ina F into Zamal Khajore, VS Kyores, Petit Tunsoche. Then kittens ran towards the gate. Tako di mangzina shashada. And the kare kittens ki nyuzi kare de la esta description dira. The bird flew towards the food. Chadenzo kala chola prisons. So
cha tinzo le ro da cha ji ma shim da de so kan se mangzi khar ge para the brushes were used to scrub the floor scrub la na puro la ta ando ni shela dan purga di brush ki ra la di brushes la da di nyungzi khar re che che chi si la ra the schools in the city are closed ra city le di mangzi khar why the why in kina kachore thamadla the children played the children played with the calves le the pichi din subs pajubula calves le usums ra nga tende me da nga yesa gel le me pichi tende rochi ra so pu zo khare pajubula chumse de shas pajubun zo tadi manzir da tela vs do nyungzi kharlir put the toys in the box di karsa di cheche din zo box na chuksho gam na chuksho la di box mangzi thela khathi ra